Lakhipuronline na putok saba Jun gitang nipan sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi pao Kasar pulis ki achoba mai pakpa mada gari huran ba mioi nipan makoina huran ki ba gari kun galoina na phare handa ke SSLC parikha da pass tawba ngam ki dabam hairoi sing amukhana class 10 da re-admission lo batargani Committee on Tribal Unity bu condemn tawkiba laibak thibani haina amsu gi cherol amada phongdoragli Kanglup ki irangda awana taraba singidamak potlam khara Young Farmers Club Tolen khuna Monitoring Committee Lakhipur da sinakre amasung wakat mifam pangthokre tonganba administration pamlabadi Manipur gi mapanda talucho haibana chingba wapam sing phongdokre Haujik mapung oiba pau tabirase Kasar pulis na chathaki ba khongjang amada gari huran ba mioi nipan makoina huran ki ba scooty mapan amadi bike tarama thoi galoina na phakre pharaba gari kun aduna Silchar Sodor Police Station gi bamangda showroom ga pangkhak oikhe hauki ba lebak pokpa numit ki ahingda chathaki ba thihumba gi khongjang aduda Kasar jila gi Baskandi Modurbon Rongpur na chingba mafam singdagi pulis na huran ki ba gari kayamarom adu phagat pangam ki bani haina Silchar gi paumi Ajit Das na pirakpa pau amada haire Pulis na thihumbada Silchar gi Modurbon Rongpur loinana Badripar Alipur Bagan na chingba lamdamdagi punna gari huran ba mioi nipan phagalakhi makhoi gi marakta amadi EIUDF ki mirep oikiba mioi ni hairi makhoi singa sidagi tapna makhatana teisu phagana naba wahang pawang chathari haina Kasar gi SP Numal Mohatana paumi singda phongdokhi bike churi aru gari churi ji ghotona ei joa কিছু মাহত আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গতিকে আমি এই বাইক চুৰি আৰু গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি বিশেষ অভিযান চলাই আছিলো আৰু জুৱা নিখা আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমি এটা বিশেষ অভিযান শিলচৰ অঞ্চলত আৰু বাসকান্দি অঞ্চলত আমি এই অভিযান চলাও আৰু বিভিন্ন থানত সৰুহুৰা বিভিন্ন থানত আমি এই অভিযান চলাও আৰু এই অভিযান কালত আমি 8 জনকৈ ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হলো এই 8 জনকৈ যি ব্যক্তি আছে এই 8 জন ব্যক্তিৰ পৰা আমি 22টা মটৰসাইকেল ইয়াতে এই মটৰসাইকেল বিলাকৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ স্কুটি 9টা আছে আৰু মটৰসাইকেল হিৰো হোন্ডা আৰু হিৰো এক্টিভা গ্ল্যামাৰ এই জাতীয় মটৰসাইকেল আছে 11টা গতিকে সৰ্বমুঠ আমি 20টা বাইক আমি কালি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে আমি 8 জনকৈ ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই 8 জনকৈ ব্যক্তিৰ ভিতৰত আছিল সাকিল লস্কৰ 20 বছৰ তেওঁ ঘৰ শিলচৰতে দিলৱাৰ হুছেইন লস্কৰ মধুৰবন শিলচৰতে আৰু আফজল হুছেইন লস্কৰ তেওঁ ঘৰ শিলচৰ তাৰ পিছত আব্দুল হুছেইন লস্কৰ তেওঁ ঘৰ চিৰুৱা শিলচৰ নন্দ সিং তেওঁ 60 বছৰ বয়স তেওঁ ঘৰ ৰংপুৰ পাৰ্ট 2 শিলচৰত Ranjit Robidas, তেওঁ ঘৰ বদ্ৰীপাৰ পাৰ্ট 3 তেওঁ ঘৰ শিলচৰত আৰু আয়ুব ইসুব আলী 20 বছৰ বয়সৰ তেওঁ ঘৰ হল আলিপুৰ বাগান লক্ষীপুৰ আৰু 8 নম্বৰ জন ব্যক্তি হল ৰেবেলউদ্দিন লস্কৰ তেওঁ ঘৰ মুদৰবন নজৰুল সাৰণী তেওঁ ঘৰ হল শিলচৰত গতিকে এই 8 জন ব্যক্তিক আমি গুটেই নিখাৰ অভিযানত আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আমি বাইকসমূহ পুনৰ পৰীক্ষা কৰি আছো আৰু তেওঁলোকৰ যি আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা আছে যি সকল লোকৰ ঘৰৰ পৰা বা যি সকল লোক ওনাৰ আছে তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা লবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো Khanganja ma afaba makhal gi mini ATM machine pambi basingna Mini ATM gi damak Spice Money gi masak naiba distributor ama oiriba Lakhipur Hospital manakta leiriba Rosen Enterprise ta pau phongnabiu Mobile number 7002698857 number asida asimak contact tobiu Handaki SSLC parikha da pass tawba ngamkidaba mahiroi singna amukhana class 10 da re-admission lawgadabani haina mahima singgi mantri Ranos Beguna mahaki tweet paujel amada phongdokre
Mahiroi aduna tamkiba school adumaktada mathang chahida amuk hanna ming changadabani haina sebagi notification adu da phongdokli adumoinamak mahaki parents school aduna karigumba readmission lobagi khudong chaba leitrabadi porikha center adugi manung chanbada leiba school amada ming chanba yagani haina pawasina makhatari Khanganjaba ama Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahum gi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Health Care gi field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician Operation Theatre Technician Physiotherapist Radiology Imaging Technician Patient Care Management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba course asi tamduna isana isabu Tabak pijabagi kudong chaba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamakta su admission haujare SM Dep Civil Hospital Silcharda practical tobagi kudong chaba su thamjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga Mobile number 93957324456 da pau phaunabiyo Yiming Potsangbam Chanu Albina Gawi I Institute of Medical and Paramedical Science Bachelors of Vocational in Operation Theatre Technology Tambi I Gracewell Hospital da practical class tawjabani I have tha ahum mari matung da operation ahum mai pangna si sabang jare hariba course si hojiki matam da yamna khudong chaba amosan career samadi yamna nara course na hygiene mayam su hariba khudong chaba si lobi na ba wafam si hygiene I giving Bamasai William to Babu Kower to I like the Bamra Kodegine, I suggest the Institute of Medical and Paramedical Science. The pastor Japani at the Hoju in SM Civil Hospital, ICU technician and Manipurda tangdu laitaba ingtapa phibam amada puraknabagi pandamda All Assam Manipuri Students Union amsuna silangduna haukiba megi tangkun mapanda Assam gi hojaida Assam gi tongan tongan ma masak naiba jelo furup singi oiba loop singi mioi lising taruk romna saruk jaduna peace rally ama pangthoki Manipur gi irang asibu mahusa gi phibam da hanjilaknaba appeal tawba natana amsu gi maigi dagi nakal amada sokataba kariguma makhal gi ahen wafam amata phongdokpa leitri adubu National Highway number 2 gi lambida blockade tawribasi matam kharani gi oina handoknanaba Home Minister Amit Shah na haijarakibagi wafambo Kuki Students Organization KSO gi loop asigi city branch tara maridagi condemn tarokibagi thodo asina Manipurda ingtapa porakpada apanba oire haina All Assam Manipuri Students Union Amsugi General Secretary Asangbam Sopona Thadorokpa Press Serol Amada Hairaduna Matau Asi Honorable Supreme Court of India na Lepak Asigi National Highway Singda blockade chathaba yade haibagi wafam gi mayoktani haina Cherol Asida phongdoragli Assam da Maitei amadi atei indigenous community kayana Manipur gi phibam asibu ingtappa tangdu laitaba lamdamama oinana ba honaringai tanja asida Committee on Tribal Unity bu condemn tawkiba Cherol atuda KSO Silchar branch nasu sahi tawkiba du laibak thibani haina amsugi Cherol asina makhata na phongdoragli Manipur da thokiba kangluk ki irangda awa anata duna relief camp ta leiriba mihoi singidamak Firol gi awat pakharadang oirabasu menkan anabagi pandamda Young Farmers Club Tolen Kun Kasarna Silangduna Tolen Kun gi kunja singdagi Firol gi tengbang potlam kaya khongbat khre masida saruk yakiba loop apunba mahila village organization Maira Paibi Tolen Kun gi member singchu yauki khongbat diba potlam singda khudai fanek inafi mompak pida kangkhal furit top angangi furit khongrau amadi chanaba chempak amadi selgi tengbang yauri Polam Singh asi monitoring committee gi president Khaidem Kanta gi mafamda sinakre sinaba matamda club asigi president Athokpam Nilkanta secretary Ngangom Komlakanta assistant secretary Ngangom Santi Mohon assistant sports secretary Ngangom Tompok Lakhipur Noyagram GP gi president nominee Ngangom Brajakishore Susarukja ki haina Young Farmers Club Tolen Khunge secretary Ngangom Komlakanta Singh Cherol amada phongdoragli
Sri Ngangom Komlakanta Singa, General Secretary, Young Farmers Club Tolen Kun Kasar, Assam. Ngasi Imalebak Manipurda, Awabatar Basing, Relief Candle, Awabatar Basingbu, Tangmangi Damakta, Young Farmers Club Tolen Kun Silang Jaduna, Kungang Sidagi, Kagat Jarakba, Tangmangi Pirol Sing, Yipaudam, Kudei Chani, Panek, Samagataru, Inapi Marfuhum Doi, Mombak Pitak, Tara, Kankan Ani, Purit Top, Kuntra Taret, Angangi Pirol, Chani, Chengpak Peket Tara. Bisnupur जिला की थंगालवाई वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन थंगालवाई सबल लेकाई की मियाम अमती लेकाई अस्सी की रिलीफ कैंप तलेरिबा मियाम पुन्ना वकत मिफममा लेकाई अस्सी मक्तदा जुनगी तांग तरेट ngarang jumsakation नमिता पांगथोखरे वकत मिफम अदुदा मणिपुर स्टेट अमदी सेंट्रल लेंगाकना अथुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोकपिनबा वकत कैमरुम पुखतखी मरोइबा वकत सिंग अदुदी मणिपुर मचेत ताबा यारोय एनआरसी चटनाहनगदबनी तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन पामलबदी मणिपुर की मपानदा तालुचो होम मिनिस्टर की वाफम थवोइदबा हाइबसी इंडिया बु सिंगनबनी मणिपुर दगी आसाम राइफल लौथोकु अइखोय तंगदु लैताबा पामी लान पामदे हाइबना चिंगबा वाफम सिंग पुखतके हाइना थंगालवाई वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की सेक्रेटरी ओइना मेमा देबी की चेरोल अमदा हाइरी आरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना कासार पुलिस की अचौब माई पाकपा अमदा गाड़ी हुरान बमियोय निपान मखोइना हुरान की बकारी कुनगा लोइना फारे हंदक के एसएसएलसी परीक्षा पास तौब ngam हाइरोइ सिंह अमुखन्ना क्लास 10 दा रीएडमिशन लौबा तारगनी कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी बु कंडेम तौखिबा लाइबक थीबनी हाइना आमसु की चेरोल अमदा फोंदोरगली कांगलुप की इरांगदा अवाना तारबसिंगी दमक पोटलम खरा योंग फार्मर्स क्लब तोलन खुना मॉनिटरिंग कमिटी लखीपुर सिनख्रे अमसुंग वकत मिफम पांगथोखरे तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन पामलबदी मणिपुर की मपानदा तालुचो हाइबना चिंगबा वाफम सिंग फोंदोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।